بله مرحبا جوارم خیراتن بریا هر تشی و در فتا زیرین دام سپاسیات کن مرد خاص کار بدنگی خبرم بکه هب قاسی باشه از درکا چای مازیمه زاروتیامل نسبینه در باس بخورتانیامه هلبت ناوجواک کردی لبر دست زمانی دایک کردی از نظم بومن لحاظی گل قوتا خو سر چند و زمان و کلتور از دخابتم هنگ جی جانا دنویسینم و زمان جبویمه پر مهمه هر قصد سپاس دکم باشه زینت خان لگوری تا د پاراستنا زمان کردی دکو نوا اوقاز جندرین مزنی در باسفیه نوا اوقاز مزورداریان در باسفیه و زمان کردی شکر کو گهیشتیه روزامه دور دا رولا دایی که چیه کو دایی کام بزارو که خورا آخریه و بی زمانی گهاندنه روزامه رولا پاراستنا زمان دایی که رولا یعنی زمان کردی دا رولا دایی که چیه؟ بله وکی کوته زانین هر ملتک به زمان خود ناسین زمان ناسنامه هبونه از هر وید پاریزم وید بیش رولا دایی که دور دا پر مهمه پرورده اولی دبستانه اولی مالباته دیه رولا دایی که دور دا پر مزنه گر بزار که خوره به کردی باخفه وام کردی مزن بکه لکود ببلابه کیجا باجاره کیجا والاتی ببلابه جواکا کوته ده کو زمانه خواب کار بینه زاروکا خوش خود که من هر زاروکا خواه به کردی لوران دیه به کردی چیرو گوتنه به کردی سران گوتیه جوان و رولا دایی که دور ده پر مهمه دایی که رولا خود دوی کو باش بکار بینه هنه که زمانه من تیک چیه دمام زاروتیامه ده دایی که محبیه بکردی داخفیم بمره نفره وانجی دعای وانجی استرانی وانجی هر تشتکی وان بکردی داخفیم ام بکردی مزم بود جبروی ام کردی آخوا باز زنیم نها هنکی او دمک بو تیک چو بو لی وکی کووان ساله داوی هنکی دنجی وکی کو پیش کتیه باندور لی چه بویه وکی کو لی گرینا زمانه که هی ده هر مال باته ده از جانا لی راستیم هنک زاروک بکردی داخفن از گلی که شاد بیم بار داخفن بیجم نلمالی بکردی داخفن اری دایکی و بابی و بکردی داخفن باره افشی رولک مزن باندورک مزن زاروکا چید که تبي كم حمي هايدار بن شخوة بيشي جمالي مالبات دست بيركه أم هر كسك شخوة دست بيركه لورا رولا سياسة مداران اكولان جي جلك مهمة سياسة مدار جر بزماني خوة متينجي خوة أخافتني خوة بانجا خوة بكردي بزماني خوة بكر ده چهتر باندوري سرگل بكر أساس جل جزماني خوة حزدكه دماغ جانا از جینا داخفم از بالی دکشینم ادنارم کو بال هیه کو کل خوشیزی هیه لسر زمان جبروی رولا جنه رولا دای که گلک مهمم حمی ارکا خو بجیبینه دی پیشتر زمان پیش کنه باشه لدیر که جیانا روزانه و بتایبتی با آخافتنا زاروکان را دایک و با آخافتنا زاروکان را آنجی آخافتنا به اسنافان را تکلین تجاری لدیرکا چای مازی چوا بری چوا بو آنها چوا یک از دوش درکی هاتم درکی بو جس سدی ست بری جی نهاجی هنک چند کسک از چند کسا راست هاتم جبلیوی آخافتن صحبت آوان دانوستندن آوان دعوت آوان حمی بکردی بود سبها ام از به زمانی کردی شیارده بوم افجی گله خوش بود ای ماز دکرینه پل دکرینه ای آخافتن نوان بازاروان بکردی بود دعوت سری حتی بنی کردی بود افجی جبوی بین و جبو دیرکیا جبو چای مازی براستی جه رومتی جه سربلندیه
نابینا وی و دیاربکر ده گلک فرق هبو من اف گلک دید لی هلبت ایکو جه باجارا هاتبو ایکو زاروکیوان هر لده بستانا و ورده یعنی وکی سیستمن بیجن او جی هنکی هبون ایدناوان ده دایکی کو زاروکی خورا داخفین لی من وان هیدی کام خوشی شیار دکر مگو بێگومان هاون لە وێلاتن وەلاتی بابووکارانە ئەو دەر ژیانێک بە کوردیە زمانی خۆی لەبەر دبێک هون پێشخن هون هەنێک عەلماندنا خۆی یانی فێربوونا خۆی لەبەر ون جدا بکە فەرقێک هەیە بناوبەرە 5 ساڵ و ئانهادا یانی هەلبەت محەقق دە ژەنەراسیۆنێکی چێ بوویە فەرقێکی چ خاستن هەبدە مەسەلا زاروکاتیاوەدا و بە کوردی داخوی بە کوردی دلەیستن توتکاریت بچێکی بەحسا وی بکەی و بەحسا ئانها بەێ gelek fark heye mixabin her çi qasî axaftina wan bi Kurdî bêjî bazara wan bi Kurdî bêjî gelek fark heye wan jî hêdî di nav razdinarim ku wekî mesela dayika me xatikê me pîrka me xalanê me wana ji temenê wan û vir de nifşê nû hinek Tirkî têkil nav Kurdiya xwe kirine ev jî bandorek mezin li ser min çêkir ez her ku diçim ez bala xwe dim tişta bala xwe dim axaftina erê guhertinek di wir de jî heye guhertinek di wir de jî heye lê mesela nivîskarê niha ew ku pirtûkar li wir dixwînin û bi hev re niqaş dikin hin siyasetmedar ku wan re daxifin em kêmasiyê ji wan re dibêjin ew jî qebûl dikin yani hema dema me de nifşê me de dayika min xaltikê min milletê wir ji sedî sed Kurdiyek zelal Kurdiyek paqij daxifîn Kurdiyan wan jî mesela bêjin ha tedî ji vê Kurdiyek wem daxivin dibêjin Kurdiyek akademîk na Kurdiyek wisa tune Kurdiya berê esîl ev niha ku dibêjin Kurdiya akademîk ew Kurdiye ji wir tê ji dengbêja hatiye ji çîroka hatiye ji strana hatiye ji rewşenbîr û nivîskarê û wî zamanî hatiye ev Kurdiye tu Kurdî natiye guhertin axaftina akademîk filan tiştekî wisa tuneyê Kurdî a eslî ew e niha mixabin bilexsê hinek Tirkî têkil nav bûye ji ber wê em hêvî dikin ku ew jî êdî rast bibe hêdî gav bi gav çi rojnamevan çi siyasetmedar çi rewşenbîr çi nivîskarê wek te hêjan bêjin ku Kurdî dinivîsînin Kurdî daxivin ev jî bandorekê li ser millet çê dikin baş e mesela li herêma we ew çandekî dêrkane heye belê ew rola xwe li ziman jî dikir gelo yani di parastina wê çandê de an di jiyandina wê çandê de ciyê ziman jî giring bû bêguman ciyê wî çi bû yani di wê çandê de ji ber ku mesela li herêma me farqîn ya axaftina bi zimanê Tirkî eyb bû em hevra Tirkî xeber din li aliyê we ev tişt çawa dihate dîtin li wir jî wisa bû li wir jî eyb bû li wir jî her kesekî bi Kurdî daxivî ji xwe herkes zimanê wan bû zimanê babûkala bû zimanê dayikê bû her kesek bi Kurdî daxivî wekî berî niha got Kurdiyek zelal û çanda wan kültûra wan govenda wan mewlûda wan mela azana melê bi Kurdî wehez bi Kurdî hemî tişt bi Kurdî bû ez niha li wê wan roja digerim rastî di zarotiya xwe de carna ku em diçûn gelek li gor niha helbet bêtir bi Kurdî bû mela terqîm bi Kurdî dixwar ez midîtî ez bûmişa Mewlûda Kurmancî bi Kurdî min jî ez dibim bandora wan dema ew Mewlûda Kurmancî min jî xwendiye Qur'an ji ber ezêr û dihat xwendin mesela me Sêbînê bi zimanê erebî Qur'an xwend me digot elî fetha kesrayî zemê û li dêrka çayê mazî digot elîf zêr û zêr î zêr û
بكردي بو وعز بكردي بو دعوت وخواستن وحنا وحمي بكردي بو گوهستنا بو که کده لسر سرانه کو لسر وید هات گوتن بکردی بو باشه آنها جی تقول كم زيادة دي سابو كردية لورا چه بو أوقاس هاتا گوهارتن لگورت سدما بیا چه اف زمان اره نيار بخا رولا قد لي زاد من درجة زي زماني بقدينم ل چه بو كرجي كتن و كماسيه وانا بقى نيف زمان لورجي وكي هرجي باكوري كردستاني كوچبري چه بو بكاري هبو وكم بيجن باندورا آبوری هبو به بیانیا کتن به متروپولا کتن او باندور چی بو آخری مهم بو از سر ویجی گلک دسکنم زواجا به بیانیار زواج ev خسته نواده که چای مازیجی گلکان به بیانیار زوجی دایک به کردی نزانه بش خو مگورولا دایک پرمزنه دایک به کردی نزانه به دزارok جی به کردی نزانه به ev her du bandor pırlı serçe bu o bandora Zankoya üniversite o dedi çün mecbur ve bu huynen o civanı horte derkaçay mazici brasteji zirek bun duxandın gelek serketin gelek doktoru hakimu doktoru avukat civan derken avana jî wek bandora dibistana mekteba li serwan çêbû û aherî mezin jî bandora zewacê pir çêbû. لحمو دبر كردستان هي لديركي او روشيا لديركي برزه يا قالوا زواجات نا بپرانی دوتمام و پسمام و کرخال و کرمتک دزوجن ور بپرانی کچکه خنادن غریبا لی استثناء هنه دنوانده ایکو چون متروپول آوانا هنه کی بیانیار زوجی زینت خان ای ادخوازی من تشتکی وها وکه پیشنیار جدایی کن کرتره به تایبتی که جوانین کنود زوجن و زاروکن وان چد به تایبتی دایی کن جوان را دکاره چوا بی زمانی به پاریزه زاروکه خوره به کردی با آخره ام دکارن بیا چوا وگرینن آلترناتیفه کی کو کردی بیت پاراسته جسدی ست ev keçkemeyi nuku dizevicin u dicani dibin u bebekawan çê dibe sedî sed hêb zarokewan skêwan de karin bi zaroka xwe re bi kurdî baxivin strana bi kurdî bêjin ji wan re demek ku çêbûn dîsa bi kurdî bilêrînin bi kurdî bi wan re baxivin li hemû qadê li derve, li hundur, li bazarê li her cî ku Kurdî wan re baxivin ew ê sedî sed bandor wan çêb ev Kurdî mezin bibin zarok. باشه پرسا من یا داوی سیاستا کرد yani بگومان همه پارتیین باکوری کردستانی لگوری من خباتن زمان دا دسنف edilmeyi yani az nabajım یک falan parti همو جی درباره خباتن زمان دا تنه دکوتنه دادمینن و دپاش تجی دپراتیک دا پرزده کاری وان نینه دوی واری داد کارن چه بیت کرنج برکو حتی اف زمان کردی نه زمان پروردهی آن زمان پازار زمان تجارت اف زمان محکومیه مرمه دوی واری داد کاره چه بیت کر راسته پیشیا هر تشتی سیاست مدار ایکو سیاستی دکه دوی کو سدی ست سیاست خوب کردیم نویسه خو بلاوکی خو متینگی خو با کردی چه بکن وکی کم گود باندورا سیاست مدارا کو به زمانی کردی گلک مهمه اگر او دشخوا دست پی بکن نه مثلا بیامن به بیجم کو همو partiye Bakur ku eku Kurdî nizanin
bi Kurdî nizanin binivîsînin, nizanin biaxivin, nizanin bixwînin, bira wan nekin berendam jî yani ne efû ne berendam nexin wan wek şaredariya û parlamentoyê parlemena divê ku sedî sed ew bi Kurdî zanibin. Millet jî vê dixwaze. Partiyê din jî hemî ji xwe dest pê bikin ku bi Kurdî siyaseta xwe bikin ew ê bêhtir. Çimkî ku ew bi Kurdî naxivin nikarin vê daxwazeyê ji dinyê jî bikin. Nikarin ji desthilatdara jî, ji hikûmeta jî vê ew ê bêje pêşiya re tu bi Kurdî fêr bibe. Divê ku pêşî ew bi Kurdî dest pê bikin, bi Kurdî biaxivin, her karûbarê xwe di her qadê de bi Kurdî biaxivin, bi Kurdî binivîsînin, bi Kurdî bixwînin. û ev gelek bandorek mezin e li bazarê heta ku zimanê bazarê nebe zimanê Kurdî ew jî bi bandora wê kêm e. Divê ku ew jî be zimanê Kurdî. Baş e Zinet Xan mala te ava be serçavên serserêm ratî spas dikim ku tu tevlî bernameyan bûn. Peyvên te yên dawî jî eger hebin ez dikarim bigirim wan xatir bixwasim. Peyvê min ê dawî zimanê me gelek şêrîn e. Zimanê me gelek dewlemend e. Zimanê me, stranê me, çîrokê me, helbestên me gelek gelek xweş in. Ez hêvî daxwaz dikim ji hemû dayikê me Kurdar rola xwe gelek baş bilîzin û zarokê xwe bi Kurdî perwerde bikin, bi Kurdî mezin bikin. Ez spasiya we jî dikim ev derfet da me ez ê gelek kêfxweş bûm ku ez karibim dengê xwe wisa bilind bikim. Ez ê gelek kêfxweş dikim spasiya we û xatirê we. Serçavên me serserêm ratî.